Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arjuponik tha. Det piang kangalong langdam pulote tibia ke sota isi phere meme mate isi thedung akisolo. Ahok bonta tibia ke so aprang penle langdam pulotangte non ke radatum penang anaki jok lapen kaching rai thega sonsi chemanlo. Bonta la bangso ke so ke isi phere meme ke so pinaga potsi. La anso sesi radatum la bangso ke so pen jok nangji pura bharada det pi ang kangalong anke tibia ke so pen kaching rai theg jiaphan isi radaphan ke pachini jiaphan camping ajai mek ni pharoi sia pharman pathik ponla. Det piang kangalong tibia ke sopen kaching rai jiaphan sai ke denga son thak thaksi kedamtang matijong ni phai trok siarni District Health Society NTEP Karbiang longa tumpen chapatir pi ponsi Joint Director asai hemalong tibia ke sopen kachipa jog jiaphan camping ajai mek ni pharoi sia pharman pangcheng pon. Labang sojai mekideng ponalong aluhia manpen lumbajong MEC Johnny Timung pen chetong dunsi ke ongdung District Health Society along achoka maratum chetong dun pen merdi chipipon. Labang solong alangli tumpen ke pachini pon atengki aprang ke tibia ke sopen radatum chikloy jonalong bang pharo isira bang pocket social radatum apran ke dama bangdo. Bonsatami non ke kai kita tibia ke sopen kosonsi kachepajok jima radaphan ke pachini pon berajok penang an aradatum ki labang so ke sopen jok pontangla. Launching আজিৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙতো আৰম্ভ হ'ল এই দিন নট অনলি কাৰ্বি আংলং অল আসাম আৰু অল ইণ্ডিয়াটো আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আজিৰ দিনৰ পৰা লঞ্চিং কৰি আমি একদিনীয়া এই কাৰ্যক্ৰম লৈছোঁ যাতে টিবি মুক্ত হয়। আমাৰ দেখা গৈছে অকল অসমত আমাৰ 100 পৰা 150 জনকৈ প্ৰতি মাহত দ্বিতীয় যান গৈ আছে। তো আমি ইয়াত বহুত কেছ মানে হিডেন কেसेस আছে মানুহবিলাকৰ ভয় এটা থাকে যে টিবি বুলি ধৰা পৰাৰ লগে লগে গাঁৱৰ পৰা খেদি দিয়ে বা সমাজৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে সেই ভয়তে নেদেখুৱায়। তো আমি এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি গোটেই ৰাইজক সজাগতা এটা আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ইয়াত আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ যাতে এই কথাটো জনাই দিয়ে যে টিবি এটা মাত্ৰ বীজাণু হয় বেক্টেৰিয়া যাৰ মেডিচিন আছে বেক্টেৰিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ মেডিচিন এণ্টিবায়'টিক পুৰা কিউৰ কৰাই দিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ কোৰ্চ অলপ দীঘলীয়া 6 মাহলৈকে খাই থাকিব লাগিব। কিন্তু এই দৰৱ যদিও বিৰাট দামী হয় কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো হস্পিটেলত ইনষ্টিটিউশ্যনত প্ৰাইমেৰী PHCয়ে হওক আমাৰ ফ্ৰীকৈ পোৱা যায়। এই ফ্ৰীৰ পোৱাৰ লগতেও আমাৰ নিশ্চয় মিত্ৰ বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে যিটো আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লঞ্চ কৰিছে। তাত কোনোবাই অলপ সজাগ মানুহ এই টিবি পেচেণ্টৰ কাৰণে প্ৰতি মাহত 500 টকীয়াকৈ মানে তাৰ খোৱা ব্যৱস্থা ফ্ৰীকৈ দিয়া হয় 6 মাহ। Ahok bonta tibi lata isi akiso pi pinaga potsi pinia vedet satame penap nangdo kokta hai la so potsi camping ajai mek mate radaphan ke than pon pen tibia ke sopen kaching rai thek jiaphan District Health Society atum pen ni pharoi sia pharman camping ajai mek deng ponpo la penjong si komatnia monit tibia ke so longlok polote sikai sita anam en ipin pen ke so lang ponpo la pen la ancho takalisi ke so kachi la bang phu la pen abang phia tuma phan tangka se tami ipon thuji pusi pachini pon la si tibia ke so pen kache pajok thek jia phan rata tumta doctor atum ke thana teng kroisi kai ke ta chirok tok pen donang ji pusi klardak alam thi pen pachini pon thu Narendra Modi alang le kabori le lapol helno je non ke bangji langar ni marsa cikloan pini ben chenglok ni pharoi si 100 days itu TB eliminate bangso phan ke claim phan na so asayang deng pini kar benglong pini ben chenglo flag off kuri lo la je TB pen anikan bang son thaksi winning le thot tanon ke dam tang report long te kang sambora bisi lichet asam angkang pi pen mane chiklo long manhare 50 an TB pen githido asi
ke bang jilang 2025 aning kan an mang TV ke pawir dia phan asai ke deng pon lasi la bang ke rong sora to kan du na chini ni apen a course ateng pen enai TV medicine chiklen ni pen ke chu pen iribu ke chokche bangso bang ke a course ki kom nai ta minimum ta 6 months bang a course enai ge asila so TV treatment ta ke joy pen PG lapen ke poisa hai pati ke nam nei kali uta ka su chilang da poisa phar po poson long wer je chiklon tin nam laso aphan bang ke lasi laso hormu bang rong to kan pa lei phan pini bangso gari ta flag off kurilo de to kan no bai thangi phan alang tum TV department to men bang ke dam po je koson pen si TV pen ke chapang rai theki ma nasib India angkang pi ben si TV ke muning pen ke pawir phan bang si kabori pan so bang ke ni pharoi si laso campaign bang ke pini pen cheng News report Harsing Ronghang KATV News. Lakhain ko Raplidio Pani constituency habar ke parlopon Bokajan block ang kangar lokedo Japrajan Panbari arong along Piniarni anta Panbari English LP School along ihum MSDP ahem contractor atum kikim patang pipon pede. Ahok labangso MSDP ahem kikim ke chenganing kanpenle langdam pulo tangte ningkan ner kepta so sepo bonta contractor aning ke misen kali dera jok labangso hem kikim I atang kabang jodetsi ahema bangke patang pipon pede. La sojok labang so sekolah long osomar kache toidun bek apia potum lapen ronga radatum hem kikim pon bek a contractor aphan sodak pen birta chatai long pen pin rem pon le labang so hem kikim ke patang pon pechot kalisi labang so hem kikim ke chenga hot penta sai ki otpon misen pen kali lapen sai ka chong dadun aradatum setami pini arni sai ka chong dadun anam anta pipon peta dolang pusi panbari aradatum pen ningjepon Lasi Prabjin pen labang so hem contractor abang jongsi nang cepatang telang pulote rat lapen school pen thur paksi contractor aphan soda pen insai ponji pusi rat pen pachini pon thu athe labang so MSDP hem kikim jiaphan lak plira suri trokner kepso sia tangkasi labang so hem aparman nang palelo lasi ajada bidi pen non Prabjin pen labang so hem ke patang serak jiaphan si rat pen contractor aphan pherangkia thingno long pen pachini pon News report KATV News. Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.